Kitabu cha Isaya mriango wa 40 atoa mlungu mandahurizwa. Mstari wa kwanza. Mlungu wena namba ahurizeni mioyo watu wangu, ahurizeni mioyo. Nena natoa Yerusalemu kwa upore, atangizirani ukala mateso gao gaza goma, na dhambi zao zindasamehewa. Bwana waadhibu kana mbiri kwa utoa dhambi zao zosi. Sirikiza kuna sauti ya mtalute mumiro konyika na kwamba tengezereni ngira Bwana kukonyika, tengezereni mlungu wehu ngira boma kugoloka kukonyika. Kila deteri ndadzazwa, kila mrima na kirima vindatandazwa. Kutu kwenye mibokwe kunasawazishwa. Nguma ya Bwana endeye kwa lwazu, na nadamu wosi mandayona kwa hangwenga, mana Bwana azanena. Sirikiza sauti yamba, piga lonzo nami nikiamba, nipige lonzo niambeze. Atosi nihere makoza, na uzo wao wosi nihere maluwa gamdani. Makoza nikuma na maluwa nikunyala. Pumzi ya Bwana ikiraho zuluze. Ujeri wenya hatu ni makoza nikuma na maluwa nikunyala. Ela nenora Bwana wehu, rindakala kwa takare na kare. Uwo hubirie uvoro uzo Sayuni. Kwera zuluza mrima mure, uhubirie uvoro uzo Jerusalemu. Lutamiroa kwako kwa nguvu, lutamiroa kwako sogohe. Yambire mizi ya Juda. Lolani, mlungu wenu siyu. Lola Bwana mlungu andakuzere shujaa na ndatawala na mkonowe wa nguvu. Lola, zawadi hamunga naye na marihogi gambereze. Andaririsa badire here mrisa, andakunzu manyana ngonzi mikononi mwakwe, na kwa chukula gatini mwakwe, na zireo za mwisazo andazilongoza pore. Mstari wa 12. Bwana kana wakuhalana naye. Ni anarega pima mazi na ganzare, na kupima kwa mlungu na shubiri, na kurangiza vumbirazo ni akaiza pishi. Hedu kuipima mirima kwa kuhumira ratili na virima kwa kuhumira mizani. Ni anare mlongoza roho wa Bwana, hedu ukala muadhiwe, na kumfundisha. Bwana wa malamadho kwa hani na hani, are mfundisha ngira karakara. Ni anare mfundisha maarifa na kuanyisa ngira ya ufahamu. Lola, mataifa ni here desura mazi ndani ya ndoo. Gago niku haliro here vumbi tunyu kaisa mizani. Lola, yeni kuvinula visiwa here kwamba ni kitu kishushu sana. Sakara Lebanoni karitosha ukala kuni za kumbozira sadaka Bwana. Hedu atanyamae utosha kumbozo sadaka ya kocha. Mataifa gosisi kitumberezi. Kwa kwa iye ganatalo ukalaka ganamana yosi na kagafaa kitu. Vize mda muhalanisha mlungu na hani. Hedu mda muhalanisha na utuani. Kamdi wa kumuhalanisha na kizuka. Kishoni kutengezo ni fundi. Na msanya humirae dhahabu. Akakihaka dhahabu. Na kitengezera mikufu ya fedha. Yare ni mkia jomu. Nkutagula muhuri wa kawola. Na kulola fundi muzo. Akatengeza kizuka cha kutsonga. Kiricho kakidimu kutukuka. Mstari wa 20 Vize kamumanya. Vize kamskirire. Vize kamambirirwa kula mwanzo. Vize kamzangaliro hangu kuungwa kwa urimwengu. Yende akele siye zulu za mviringo wa dunia. Na oma kalao mumo ni here mabanzi. Yende ahendikaye kwa zulu mlungu nere pazia. Haukunjula here hemara kuishati. Yende ahende yabo mkala sikitu. Na kwa henda tawala urimwengu ukala kamana mana. Oma here mbeyu ibuswayo na inyaelayo. Na kufusa nikikukuzere viswa. Mara tu ilayo aho na kumboza miziji. Yare mwera namba. Vize mdani halanisha na hani. Hedu ni hiye friye karakara. Nulani masage numlole zulumone ni hanare umbazo nyenyezi mzonazo. Yazi longoza here jeshi na kuzitala. Azihaya zosi kila mwenga na zinare. Kwa ukala na nguvu nyinji na wadimimbomu. Kahanata mwenga ikoseka nayo. Heno Israeli. Kwano ni mnalalamana kwamba Bwana kamanya tabu zehu, mlungu kaja lihachi zehu. Vize kwani kamumanya, vize kamza skira. Ye Bwana ni mlungu wa kare na kare, muumbi wa dunia. Ye kazima moyo hedu kutoka, na kakuna hata mwenga adimaye kuchunguza mala chugi. Yeni uko hapa nguvu au mazimao moyo, na kwa angezeza mkote au masio nguvu. Hata vijana manda zima moyo na kutoka na magwe. Ela ama mtariza au Bwana madapata nguvu mbisha, mandapa heremwe abururukasho. Manda kota malo na kamanda soka, manda ndana magulu na kamanda zima moyo.